to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ang maganda no ka Baptist Testament mino, no na miso tatay tusu vihe God so God ni avino lem tehle ho lego One Testament mino ano papu un tem yingve ihia sakson yong te na bap mino le tepu wa kitem yingve life non mahagen life non family non one life non sil almot lap si so banks si work one thing in the work may luo ala country non ke vanatu when the tai God imam nik melep me hinon tau ye hap me ne we imam no kat seites no tina hap me ne we pelago wanat no no gali wolenga nik melep me hino panok bahine ki imam sonik dem vete tau yon gan jeng mino wan tau yon gan jeng non iga how to minogo ya khagi iga skiyong tu hino bab minogo imam nik wawke wan nik levan hi iga me yakine le natmat le lo yung noi natmat le lo hom noi velpung de lo noi imam la pawan non inti Jesus sama van mesani ulwete ni mumem nok tatay bahinek sanik ulwete tabi apndelen ba akmem ke malaklak wang may hap nun baga the life nun mem kem tatay paligu anok overman hinek son inek tu hele mo kemem lem te hele palandel lahan inti Jesus Christ Lord ibahinon mem amen. Thank you. Ikimi mandel un nilala so na han mumbu na matitang mag the background mino tataw ye ino Father Luke Dingi kimi nilal kimi mandel nilal ino mavan meden upload titaminon han Elina wai maminon han John Dingi ino an wot magoy kem ala familia nanon Dingian and small aposan su history ba kemem ino no mavan mamino kevan meden Torres mavan ki matayak keme kevan metumelep tita motlap kuyumelew pastu kuyumawot kemem ino wot magoy kemem la familianen wit mahia imam mepsis bah kemem ikin matvete kemem wa inan wot magen danan namni nakno babit mahia namni makno tunok hag letnik nite songul tiwal nan maya nite sorry nite bitwal no wulevete nite bitwal no wulevete an mahal amin angek no katan wanten at time nen nok tatay vaga sunok sa dokta nok tatay vaga sunok sa dokta wala time tatay minonen no matatay gainding kay mabanti no lingwom no mulok me na ikmewe panite songwul nan mabitwawon won ano matatay sunok sa doktaen no katang patel school gaindingan no milwo sispet nok sa sisi nok van bu school no van bu school no matog itevo yulu school cell class no wulevete cell lalel no wulevete class 1 no wulevete class 2 Nubula betel class 3 ni tebu mamba nok ngul nok bah do school again. Okay, bit mah nok ngul menden no school. Kaiban kayak no nok wan mukotel no lahalapen no katoi the first cooperative society who modlapen inan met goyen secretary nan.
ba la time nen baga nok tatai so nok so dokta en ba lel bola so lel tawiya ba papdel dim del so ino not it dokta sa bitegin okay van nokpung witwaga iki sok net senivan nia odele Dr. Stanley muchusum sonok soban la time nen ino normal bah den secretary ne am nonone society to mot lapen nok to thara pluen nok bah nam tiga bitla bastu bit mahia nok kisok nen kin so Dr. Stanley so ino nok soban school bem odelian kiban me bap mahino nok so mawe odele kin net yihi kiso okay thì tên bakin ngon wi nam ni gen nok so ban dokta watayanen okay nok acceptem so nok so bana van bem odelian nok van hanen nok to hanen susu yang napi yang susu yang nan van tin nan nemem no ni lulu yang lim tes na tanonoi hanem bin mai susu yang napi yang van bule veten ni pas sista payat ke wasem so wini ne kituk sonik school Petresa. Oh, praise the Lord. So, nok putigin ba natatay minut bahte sunok sa dokta nok continue patatay sunok one men sunok dokta ba how can so netan class 3 kin one men kin dokta nok tatay nok work hard one nok pahden ni school laway inan first tamana so kin lep ni certificate del lawayan Bishop Hill kim lep hino nok wantu walk again nang walk wale with mahindala lo northern district and finding kayulul so kina mission tresat at Anglican Church kin Van Villa son walk al TB campaign ino na bit wang den ino kiyam susum yak na den Anglican Church nok sobanen nok van tu peti namung bua lel kafman again kiyet sono ituk sono kwan school se no buntawan malik sa bihag praise the Lord na tatay mino kinwan wan tiu mayanen pastu nok wan hal kiselim no nok wan Solomon nok tau ni tebibet nok mulok me no melep nan na post mino et post non doktate pawit manong mulok men iga doktat napte kay kuti muknoal position iga doktay gin bahnen harapuan nok van kamyu vivi mino van Australia kami van Australia nok lep nok kos witu Australia kami yung mulok me nok van lok se New Guinea nok van lep se nok kos nok van me onim na post witu wagal highest post al governmental medical service so in reality position mino as a doctor na achieve him true na hap na tatay witu wal na tatay mino na matatay hiwina hiyo bakmiet van tate hapa impossible he God tawi ap hapdel kin possible so net meyan class kim school unite with you kin class 3 kim van melep the first qualified 8 me vana tuki al family planning and one health education number for you nagi no neta melep nan diploma ne health education me vana tuki the time nen New Hebrides. So, menuk niket how God ikin igalig net akin van me kinachibim na hapa kinambusen. True na tatay one faith nunum he God. Okay, menuken first part niya testimony mino. Nonemiso niketet vanai manik dim so basa wo mamaluk so wakot wamakhi wihiki pelenen God tagaliwi hino pelenen God teleh no titi wih hap meyan niwu pele fataluk melepen kit fataluk ki melep naganen innocent tagaliwi then God kintam fataluk kintam no wujin nagi nok sharing van hikimi how God ikit tagaliwi na hap meyawo nikwat nusten basa wakot wanulun ni puyuken nik takvi nik tak puyu nagamaya nikat musten okay la life non mem den kemem ne mom gaisin hagap lu kemem ne mom gaisin kemem
netan gan hunten nimit babit man ban hi kap man no bukun kap man no ket kemen gan nimit okay nok make sure so ige family mino tateh bitwaden ki wokan simaya no woka meya ti ten simai kemdel mas wokal kapan tu tini simliwo pita bit mahakin vanna no hu solomon nok train so van meso medical assistant kin van hu son tasiu kin van hu solomon nok stopim kiso iki kititasiute den tasiwan woknan het no woknan tasiwan het woknon nim jongen het kei sita mulok witeme den la time nen wa ne plane etanan del pung tehu wa nampak lap kin van me ba bau tiwa wi la time nen 1965 akibavan huwen 67 sorry kim van huwa solomonen okay kilep kivan le catechist training kin van kim doing well bishop license ki kin senior catechist al time nen you have British lab tu kim levan license ki kin van lok me bishop Derek la time nen kin astikin kim vitle kin vana New Caledonia ba nok wa lab tu ani kiso wok non nyung jongen ne hetai nik wan me so wok non ko toa anon ne kapman toa simnan il won wok non ne nyung jongen ne het simnan tate nok make sure so iga family minati tante ban hagapon inon got ma tu ki yong te wihnal ngek na so ma ba pelene ne ki yong te dena poso non got ma gen nopung witwal ini inok so time ne nok van hal nok climb step nok bahden medical nok wal politik nom lep na highest post one amel vana tuki akwele so witwang den highest post ino abit wagan den ge first government minister male country non gen ki lep non gen ki al time ne new British bit mahik nok van na nisima nok titia lugul witwagen nisim li woleng 150,000 batu 120,000 batu al lugul witwagen 120,000 batu lugul witwag la time nen salary non ge minister so nisim li woleng nok van travel avenu ulem jam ki nok van betal tal quit hagapuon nok van waktu waksen nok van Europe nok van hangne nok yong te got touchim no ihole mehino nikmul manik van mama la time ne nak bitmano me yong te na vapne nok yong te pole se nakasel ni hiwel puno so nikmul baban ba mama nok hu tu pulumen nok wan van hin mama itu ken roman katolik ko ndung mul nok wan school nok wan mama okay kami ding me vana tuki time ni British lap tu na time election van men no ni lal sonot sisgoi bana ni lal avya sonok soban den no ni lal so kot ni lullo okay time ne nok mulme nok ding me upload nok mulme den villa nok ding me upload watu ko non igateplu lambain la time ne nok puti watu ko anom mahig sonok wan watu ko no ma watu ko ni tebuyu kiyat wulteno ba vagaling non mem dengan mem haiti yin tau ya hap non mem haiti la time nen ino wa bibi mino kami van me very good Christian woman man kami del van me good Christian okay hagapuon kem van sinet kem van hul mitino ni sil ke chusum sonok wan representem iga tumot lapal dai sil sinot lolowai nok wan hagne ne wo time nen nok kit ko tigin sonok wan ko himaramai okay nok wan tuan me wan mama bang mang den nok wan me mama no mal renew to life mino no mal left Jesus Christ as my personal Lord and Savior wa ino mal renew myself he God ba no ne miso baban hi kimi na go so hi te ai hi ni gen how to hagin dikyo yong ten te puhen so God kita tanim vihni kana ga me yani kat mustia ko le no kat musya so wok nan lugluyen kita tanim vihni ka in a few seconds sonik wan me magam gaisim si sonik nem yuso kinem yusonik wan me tino wok nonon kitakwi wit ma kami wan kami ku weteng sim nonon mamju na papdel me klopuleng kapman mi vilyat kelgi mak sos loteng bisnis nonon mamju na taw ya hapdel gahnuk
me pulang pit na phap non me upload mahau to aslil na small market het keme mapan panjak den na tau ya phap del ganen ha kami muku wetang ni sim lewo kami wan nomban me school ba mama the time ne no kati lalte sunokso na life mi no kwelave na tuwi panon dim ti so un so nulun ko ta sunokso banen the time ne nabit mahanamiti na mungu nok ngulok me buyu ki kami nam lak na gan kenangan mamju et manda tembak kamju welkung ninit non mamju kin supply by God nene misababan hikimi ihya yong tautu na babap minasis patu so ko teleh vihnik so woni ko really nem yu sonik solle ko taban vihme lahat nenum wala kum bapi Revelation chapter 3 verses 20 ko asam so ni kwak nak pe panok hai be me so no ko ni wom kwak nak pe no khai be me anok to kha hayalet pen wonat natumen kitak vihino kitak vihi nete avete kitak vi inu kana nem seno ko ban hikimen thank you an kikin leng boyong tana bapu kot ni tau mi nek aniking yong tau tugu kot ni bawenek kot ni leban hinik nakmak nok bahu minatatai so inik nik word renew te nik word dimdim te so nik Jesus Christ so nik dimdim so nikam so Jesus Christ nak nahap may ni wahinik nimbing nek le business nunum nimbing nek la life nunum muyur igni nimbing nek le etet ko igni te tumay nunum nimbing nek let nem tele kapala te pelawen nik nem yus God ikinrari so kinile ileban hinik na ganen so wonik wak nak pe pakin highway me kin togol apan minik pakin nak taw ya hapdel igin tatay God imam nik leban he akin yung tautu no bapnuk so nik leh ki kwela kinem yus pakin nik wak nat kwan so ikini ni lep na babapu panihingen ni tawbel wani mumbu tatawel kung del le togay non lem telega palang del non lahan God na mam God ninti wa God ni buyong kini ba winni kan ki yung tautu na babap minagu kin toglap minni kin kok megoy nik wel kung del nom lahan in Jesus Christ Lord ibahinando du tatay amen. From the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Praise Him, the Lord. Praise Him, the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and in your power. Come in your own gentle ways. Flows through me, flows through me. I need your Spirit to flow through me like a river that flows from the mountain to the sea. I need your Spirit to flow
through me. Natmat ng God nito mikimi. Ang mande no kaka hikimin pelaven God na melep Jesus alive mi no pak pelaven God magalala life mi no mi wi. Ang mande no kohole no bai so hikimi so gen hayo no tatay. In tatay mam God no pap thank you hinik Veginik nik God tam wai nik God anik nik nilan apam delem jam nik meeting kemem tatanam kaling nunum wanik natam kemem igamei ke ivan peleng je nik wanik natam lapatuki nik makno no 1 minute patin moto la melem jam ku kuyi veginik nik natam no wanik nilal so nam gumbu sono kami semunggu iga sil nok semunggu iga sil nunum so akola betu so waplun wabjang no van higa silwa kayet pelave so la life na life mi no pelave so kay sundam amen wi imam nok tatay pelagu helo malahan inti Jesus Christ Lord again amen hehewe with my son nikallepte Jesus van lel la life mi no men nig jong te pelasonik pan te pose iniken nikal halu pelesonan nusumen sinhap niket suate so nik nenen ampung nik miti niket safety lemnya nik van nik yong te peleso nik son hapu so nik palnik na trouble so nik palnik so pelave pawit manik so lem Jesus mela life nunum nik nilal nik confirm van lahat nunum so abete nik van Jesus tua minik ni spirit nanan tua minik Nokso kawan hikimi pelaben God mem miracle happen hino with mahanam wambligo ino edga ihte dokta Solomon ke imetno so nahat mino nehet nalang mino nehet ni gitni mino nehet fit maha ke wam hino so noti tehvite ba nokata nindimino et sisoite so nok mitite ba nagabitwa makno na may have faith in God. Penuk in Texas we la Bible on God in Texas we hay Mark chapter 11 verses 22 Hebrews chapter 11 verses 6 have faith in God. Nang magaje so nikmas demtiu minahat nunum hingot nahap song nik bihka pelave kinakwan tawana lembis nunum bekin wapte so bitwa so buju wama demti haitiwa medem haitiwa le lababab jong mino no telewan hiki pele kinem jus bit mahaya na mo men no malilal asona igon dokta ke dim sonat no titeviten banagam confirm nan indem timino no nilal so no masleb nak bekndel whole life mino van in Jesus van hing God Jesus van mel life mino no nilal so no goma taktula takmuken et napawonon no nenusu napawonon God no mai veteng nan no gom taktula le how to le life mino penen dem ti sona di tevite ba true faith mino van hing God nandem ti so kin hilim no dan nan no gomino tu nok tok tu puyi ke gainding makuyu tu nok hole ban hikimi nandem ti so ke makalaga sino ke mahuino tu gainding manok to gainding makuyu kim yong tenal nek no kan hikimi hehewe la nan ni hilingen yike palaso nanan nan nipitin ga ni wahman nipitin ga huwen banik nikat van meta wuoita waga min biena nipitin ga ni mat banan nikso nemiso kip ni hiling nunum so ni hil vagaen pelpum nik mastatay nik wapten ko waning God bihiling nunum one half ten van mela le across mela life nunum latak mo ni yung te so aku pino kum yung ten nan niklek me si so nok yung te so no komino van lok me nik mas ntem sa so nik tatay velpum van hingot songgot ni lebjak no gomden nik mas ntem ti so
nek ki tua minan nedem tinunum wanik mas mugumbuten hikivaga pelekin nem jus to yaktel time ugene miso galen na hapak pelekin nem jus bagenet dim saste so god mit lagin melam japki sogen so galen na mubunonon watu so mugubuten hiki watu na hapin lem higena la life non ginen gin leb lawan hiki so nok lepet han god panok pap thank you wan hiki vel na hapak ki magaleng mela life minotinok no me ganding mapujagu igan dokta ki ma promise him no so not it live it ganding 6 years but through faith me no hingot not to live more than 6 years non faith me no one dem thing me no so nok to lap ganding ulam jambu ganding yan tinti kiti no wok wa ganding nok et mumino no koyamat no dem ti true ni spirit nan god vel kong mino nok vanabe nok sisugoi nok vanabe nok titel nok vegan spirit nan god so kin van me ni van tuwa mino with hai nok van nan bela sanmal vapso nig namiso un hole tu ke wuni ga wun na ha yung tau tu ke wun datalgi ke mogo mala kare mala yung tau tamui nanan naga kulena nang got magalewan hikiyen nik shoot presem gotai onik shoot fapten ku wan hiki he we pin ma sa nogom sani panleten kinek devan so he we nok mategen kenik lim no mahagi so napawan no mahagi ya an nik hagti dito mani kadim sa so ungot milam jamen kiwa kimilam jamen dim namaning nanai waktu kinem yu senam gungpa nik sobanti kat keldam kilem no gom hindoyo kat pan ke tak sokin panisim doyo kin lem no gom hindoyo sokin watnen doyo wa kinem sondoyo mungutenen hiki sonanin dimti sobit mahayana mogom spesonok somat nan dimti mino hingot wana niglal so kin watnen no sonok soban lem thalmenet nenen then niglal son maban a jehte winden kin maban a sounden ki makimulolok no me kimilab me hino nan wat nenen sonok seglal watu na hap na magalagtu no mindim vete no mabasan hiki kimindim vete deno tu no nilal so tu wike no maleb ibah nan gin melalel mehino wa na hame pelaso nik nilal so nik hap pelawe so nik seleb nik wingang god iki well time kinen hangde ye son yong te na pan di wi ga hiki ba mas wi ga ke min dem ti wi ga ke min na bab tenen num wang mang den nik hol hiki nik masak na tak mun gon wen amang den nik ga na hab den ki siso nik hole tuwa mi ki thank you kimi mo jong te nan nusua holem nyanu hap pelawe god ma mem agalang me hino la life me hino au kim hilim no lelel logo mino thank you kimi mo jong te gen tatai imam god keme vap thank you hinik vernik mak kemem tatai nam kaling nunum wa keme vap thank you hinik welkung nik leb me hikemem na hap kemem nembus lolo tau kainan mem nik leb me hikem welkung na hapa kem nembus kemem ba hinik son wujong num nitola mi kem waga son yavi kemem nyavi tenenen kemem let nam gumgu pelanik mulul kemem so galeg kemetai pele uki helu van haninti Jesus Christ ilot waivanan mem amen.
At the drop, when I saw him praying in Gethsemane, at the drop, when I saw him, what he really did for me. For me. At the drop, when I saw him praying in Gethsemane, at the drop, when I saw him, what he really did for me. At the drop, when I saw him, how they mock his holy name. Please, Lord, forgive me, and wipe these tears from my eyes. Ooh, ooh, he loves, yes, he loves. At the drop, when I saw him hanging on a cruel cross, at the drop, when I heard him said, woman, behold your son. At the drop, when I saw him hanging dead and died for me, please, Lord, forgive me, and wipe his tears from my eyes. Ooh, ooh, he loves, yes, he loves. At the drop, when I saw him praying in Gethsemane, at the drop, when I saw him, what he really did for me. At the drop, when I saw him, how they mocked his holy name. Please, Lord, forgive me, and wipe his tears from my eyes. Ooh, ooh, he loves, yes, he loves. At the drop, when I saw him hanging on the cruel cross, at the drop, when I heard him said, woman, behold thy son. At the drop, when I saw him hanging dead and died for me, please, Lord, forgive me, and wipe these tears from my eyes. Ooh, ooh, he loves, yes, he loves. Ooh, ooh, he loves.